Maraki igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo mbese tiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse. Umva rero impamvu yari iriya jambo muvandimwe avuye kuvuga. Ni jambo ndarikunda cyane. Mbese ntiyaremye umwe naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye irema umwe niki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Amen. Maraki igice cya 2 umurongo wa 15. Mwasoma Pst. Abantu bumve neza. Niko Bishop avuze. Haravuga ngo mbese tiyaremye umwe naho yari ifite umwuka kandi yari ifite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe niki? nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Amen. Yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Amen. Iri jambo nzandivugaho buri gihe iyo ngiye gusezeranya. Imana yaraturemye ituremera impamvu imwe. Imana yarakuremye ikuremera impamvu imwe. Kudakora iyo mpamvu, kudakora iyo mpamvu. Impamvu twaje hano ni iyi. Titwaje mu bukwe, titwaje mu kiriyo, titwaje gushingura. Impamvu y'ikintu. Wo tubaza ngo twaje mu bukwe, titwaje mu bukwe. Mbabazi nimba koye azakora n'ubukwe tukazi, tuzoba twaje mu bukwe. Impamvu y'ikintu. Turi hano kubwiye impamvu. Umuntu akubajije ngo waje hano kubwiye impamvu, wovuga gute? Impamvu y'ikintu. Impamvu y'ikintu. Amen. Twaje hano kugira gute? Twavuye iwacu, dusiga abagore bacu, dusiga abana bacu, dusiga itorero ryacu, dusiga igihugu, dusiga insingano zitandukanye kubwiye mpamvu. Tuba abantu bazi gutekereza. Kubwiye mpamvu twaje hano kugira gute? Impamvu irakomeye cyane. Haleluya. Impamvu y'ikintu irakomeye cyane. Umuntu hari ikintu umuntu azakora cyo kwishushanya. Hari umuntu yigeze kutubwira kera, aratubwira ngo yakunze umukobwa mu ikanisa. Aramubona umukobwa mwiza, aramukunda cyane. Ngo amukunde, iyo umukobwa yarakijijwe, umuhungu adakijijwe. Abona uburyo azomugeraho, aravuga ati reka nyure muri impamvu. Reka nanje inje mu ikanisa nambara umwenda witwa ko nkijijwe. Ariko mfite intego, mfite icyo shaka. Umuhungu araza aja mubakira Yesu umunsi umwe amahaguruka bamaze kubwiriza. Ninde wakira Yesu umwami n'umukiza? Amashira hejuru. Bitarimwo pi. Arakira Yesu umwami n'umukiza mu kinyoma, uko ariko ashaka umukobwa. Mu kinyoma umukobwa ngo buce aje mu babatizwa, arabatizwa. Imana ikavuga ngo ntabatijwe.
ariko abantu bakabona yagize gute yabatije. Nigeze kuduha ubuhamya uwo muhungu babona ngo buke aja muri korari yari ko ashaka gusa wa mukobwa baramwandika muri korari atangira kandi yari yifiti wabo barabakiri tangira kwegera wa mukobwa baravugana bakajana muri korari bakagaruka bajana muri repetition ngo aruhe neza neza ubukwe buraba. Umunsi bwabaye yaraye mu kabari. Impamvu iki uwo waduhaye ubuhamya harundi inzi uwo mukobwa azamwiye twese twagaza tumuhuriraho tugiye gutereta twaterese arutaraterese mwese ba bishop bakoreye ubukwe ruguru na pasteur Bigabo na pasteur Bishop Jedeo ariko kuva kuri twebwe mu myaka 10 je mfite imyaka 10 ngozi ubukwe abahungu bose bo kwibarabara twaraterese aba bandi bo n'imiryango yagaza yumvikana igihe n'igihe cyacu twese tugahurira kuri uwo mukobwa twese tukamuhurira mukobwa mwiza cyane namuvuze mwona mumenye umuhungu iwe kera iwabo bari baravuganye n'umukobwa iwabo umuhungu ariko umukobwa muhungu akaba umunyantege nke agakunda agacupa ka primus akagakunda bitaba umukobwa yapfa kumureba akavuga ati tibirimo neza birangira mukobwa avuze ati ntibishoboka aramusezerera avuga nubwo iwacu bavuganye n'iwanyu birashoboka murabizi imiryango yacu ingene ibiteye birashoboka ariko sinojanwa n'umugabo w'umusinzi nubwo papa uko yovuga kose tubishoboka none umuhungu arareba kuko abahungu benshi twagaza twiruka twese twaza abantu bose baze umukobwa cyane inshuti ze umuhungu ngo akubita imibari abona twese azavayo natwe tukajayo navayo ndakajayo ndatakaye yamagenda yamareka inzoga amabwira umukobwa ati inzoga sinzi heruka zararangiye umukobwa aratesta abona nyine ariko ntiyari yaraziretse ariko umutima nyine usa n'ubwiye stop bwarakeye gusa umunsi bakoze ubu yaraye mu kabari buraca mu gitondo umukobwa ararira arahwera impamvu iki n'ubu tuzatuvugana n'inshuti yawe tuzatuvugana impamvu iki icyatumye irema umwe ni iyihe mpamvu ngo kwari ukugira haleluya impamvu yaremye umwe ni imwe ngo yashakaga urubyaro ngo rwubahe Imana ngo yari ifite umwuka uhagije Imana yari ifite umwuka uhagije Imana iyo ibishaka ibara dushize mu mutaka twese uko tungana ikamidutuburira twese ikamifata umwivura umutaka murumva ikafata urutaka rungana nuko ibishaka twese uko tungana ikamidufata twese tihabeho papa tihabeho mama tihabeho umubyara tihabeho ukuntu tuvukana ikabikora mu buhanga bwayo nkuko n'ubundi byose ni mu buhanga bwayo ibishaka yari ifite umwuka uhagije wo kuzurema Cadeau akaza kwisi atanyuze muri buso papa yitwa buso sokuru yitwa rushanyagura sokuruza yitwa muyaga sokuruza yitwa manene bene uko itavuye muri Cadeau nguje muri buso nguje muri shanyagura nguje muri muyaga nguje muri manene no ibishaka
ikamifata gutya umutaka ikamidutumurira hasi ikavuga ngo nuko atabayeho papa, atabayeho mama, atabayeho sokuru, atabayeho kaka, atabayeho. Ariko icyatumye ngwirema umwe, semene haleluya, kwari ukugira ngo isohore umuntu, hanyuma ngo urubyaro azaramya Imana ahimbaze. Nicyo cyatumye impamvu twaje hano, twaje gukomeza gukorana na Mbabazi, kumushigikira kandi natwe twishigikira. Nicyo cyatuzanye, twaje wewe waje kugira hari ubukwe bwakuzanya, turi muri reception. Impamvu iki? Impamvu uzumenya impamvu. Bibiri iravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Imurimo mwiza wa mbere nukuramya Imana mukuri no mu mwuka. Turamya Imana igihe cyose. Hari umuntu waje ejo bundi aratubwiriza, ndanezerwa cyane. Amen. Aratubwiriza, aratubwira ngo abantu benshi ngo bazavuga ngo ntaramya Imana, ufite ntashima Imana kubera ko wenda umwe nkaje hano, Imana ejo bundi yanyubaka inzu, wowe itarubakira kumva nta mashimwe ufite. Imana yanyubaka inzu muri Kigali, wowe itarubakira beyi utaragira inzu Nairobi akumva nta mashimwe ufite. Jewe yayubakiye nyine jewe mfite ishingiro ryo gushima. Wagiye muri Amerika kuko kwa birori uzugenda akagaruka. Niyo muntu nabonye uzuja muri Amerika agataha ibuvira wa mbere. Nejo bundi gaje hano kuva akagenda azenguruka state zose akagaruka agataha mu Kibenga. Iwe kubera ko Imana yamucira inzira yo kuzoza aje muri Amerika akagira ibyumweru bitatu akaza kitura Kigali agasakitura hano. Nuba ashatse yogenda iyo kwa magendo wina kamakatisha asanze Ethiopian yo kwa magendo afite visa yigi. Tukumva ko afite ishimwe, je utarabona visa nakubise wenda ntibayimba tashimwe afite. Ico ni ikinyoma cha Satani. Haleluya. Imana niyo gushimwa, kandi nimba Imana niyo umugabo aratubwiye ngo Imana dukwiye kwishima, ntituyishima gusa ko yadukijije. Oya, iyo ufite amashimwe yuko yagukijije indwara, iyo ufite amashimwe gusa ko yagukoreye ubukwe, iyo ufite amashimwe gusa ko yaguhaye abana, iyo ufite ubukiri primaire cyane, ubukiri muto, ubukiri bebe mu mwuka, Imana niyo gushimwa yagukijije, kuko irabishoboye kugukiza, kandi itagukijije inashoboye kugukiza. Niyo gushimwa yagukijije itagukijije, yaguhaye amafaranga itayaguhaye, kuko yaguhaye amafaranga si cyo gihe cyo kwishima. Oya, kandi ifite ubushobozi bwo kuyaguha, ariko itayaguhaye. Imana yaturemeye gusa kugira ngo tugire gute tuyishime. Nyuma yaho ibindi bintu byose ibyo rero dushingiraho byo kwishima. Ubuzima bwacu guhera kuri bitoya, kuri bikeya tugira, guhera kuri bikeya tugira, guhera kuri bike tugira. Amen. Guhera kuri bike dufite. Imana niyo gushimwa. Iyo umuntu amaze kugera muri urwo rwego rwo gushima Imana, itaramwubakira, itaramuha umugabo, itaramuha umugore, itaramuha visa, itaramuha ubukwe, itaramuha abana, urwego umuntu ageramo rwo kwishima
umuntu ageramo rwo kwishima. Iyo umuntu ageze mu rwego rwo gushima Imana itaramuha, urwo rwego ni urwego rwiza cyane Imana ibishaka ngo tugeremo. Si ngombwa ngo tuyishime ari uko yagize ikikora. Iyo tuyishima kubera ko yaturinze umwaka wose, tukayishima kubera ko yaduhaye amazu, tukayishima kubera ko yadukoreye ubukwe, tukayishima kubera ko oya tuba tubyishe. Hari umugabo yigeze kutubwira basanga abantu ngo ndashimira Imana, ngo abandi barapfuye, ngo njewe ngo ndasiga. Kutamenya ibyanditswe n'ibitangaza. Abandi barapfuye, wowe urasigara. Iryo nta shimwe ririmo. Ngo ndashimira Imana, ngo abandi banyuze bagapfa kandi twarayihimbye n'indirimbo. Ngo jewe nagize gute? Urashima Imana ko abandi banyuze bagapfa, wowe wanyuze ntiwapfa. Oya, ahubwo gushima Imana kuko utapfuye. Aho ntuzopfa. Umukecuru wawe ntiyagiye. Mu buzima umuntu agira imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni umuryango wo kwinjira. Iyo umuntu yinjiye, uwo ni umuryango abavutse. Iyo umuntu yinjiye mu isi abavutse. Iyo umuntu asohotse mu isi abapfuye. Umuntu agira imiryango. Umuryango wa mbere ni wo kwinjira, niko kuvuka. Umuryango wa kabiri ni wo gupfa, niko gusohoka. Umuntu wese winjiye mu isi, igihe kizagera asohoke. Umuntu wese winjiye, igihe kizagera asohoke. Amen. Umuntu wese waje mu isi, igihe kizagera ayivemo. Umuntu rero guhaguruka ukavuga ngo ndashimira Imana ngo kuko njyewe ntarasohoka mu isi, ubwo ntufite amakuru yuzuye, ntufite amakuru ya nyayo. Igihe cyarageze urinjira, igihe kizagera usohoke. Uwamaze gusohoka si ikibazo cyo kuvuga ngo uwasohotse yagize ubuhanye, yagize umukoshi. Si nk'uko twaje igikapu cya kiriki cyari kumwe n'icyanje. Icya kiriki umuyaga uragitwara, icyanje kirasigara. Kuko ni malchance yagize. Ariko umuntu uvuga ngo ndashimira Imana ko ntapfuye, igihe cyarageze urinjira mu isi, igihe kizagera usohoke mu isi. Igihe nikigera. Haleluya. Igihe cyarageze uravuka witwa Beya. Igihe cyarageze mama wawe aragukikira Beya. Igihe kizagera usohoke Beya. Igihe cyarageze Cadeau abaho. Igihe kizagera Cadeau asohoke. Igihe cyarageze Birora abaho, arinjira mu isi aravuka. Igihe kizagera asohoke mu isi. Igihe cyarageze Bishop Bigababaho. Igihe kizagera Bishop Bigabasohoka. Igihe cyarageze uravuka, igihe kizagera usohoka. Umuntu rero gamaguru ngo ndashimira Imana ko ntapfuye, heseba. Urashimira Imana ko utapfuye. Ngo abandi barapfuye, ngo jewe ngo ndasiga. Nukuvuga ngo ufite kuishi ni Kristo na kufa ni fani. Ufite amakuru make. Ufite amakuru make. Iyo umuntu rero yinjiye mu isi, ikintu agomba kumenya cya mbere, yaje mu isi kugira gute? No gushima Uwiteka. Imana ni kureba. Yaravuze ngo igihe kirageze Cadeau aze ku isi. Igihe cyo kwinjira cyarageze, igihe cyo gusohoka. Hagati yo kwinjira no gusohoka, aha hagati hagomba kwigishwa ikintu gikomeye cyo kuramya Imana. Amen. Yarinjiye, igihe kizagera sohoka. Igihe cyo kwinjira, umuryango wo kwinjira n'umuryango wo gusohoka, hagati yarinjiye, aragiye umwaka wa mbere, uwa kabiri, yinjiye mu mwaka muri 90, azosohoka
mu 2025 muri 90 azosohoka hagata araje wenda ageze nka yinjiriye aha ageza igihe yinjiye igihe kizagera gasohoka agomba kwigishwa ikintu citwa kuramya no guhimbaza Imana yamureba kazabona gusa umukunga azaramya agahimbaza kandi yavyara abana akabigisha kuramya no guhimbaza kandi kuramya no guhimbaza bigira metode zitandukanye bigira uburyo butandukanye bamwe bahimbaza Imana batanga amaturo nivyo bahawe iki gisirimba nica bakado n'abakiriki n'ababeya igihe kiza kigera warinjiye igihe utarasohoka muri wowe indirimbo ziramya Imana nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Haleluya. Imana izibibona n'umwuka uba mu wawe. Mfite abana batatu, uwa mbere yitwa Debora, uwa kabiri yitwa Daniel, uwa gatatu yitwa Gashu. Nyamagashu. Mazina y'imuhira. Kera bazi gisirimba, bazi umukunga, bazi amandiko, bazi ubutayu kanyarira, bazi prayer mountain. Bazi amafaranga yo kutanga amaturo. Ngomba guhakikisha ko kumanya no guhimbaza mu mafaranga, mu mukunga, mu guhimbaza Imana, mu rusengero biba kibiryo barya. Ariko Imana irebye ikabona mu muryango wawe habamwo Amerika mu mutwe ya Amerika, habamwo amadolari, habamwo ikibanza, amarira yawe no kwambara neza, no kurya neza, no kugenda mu modoka nziza, tihabamwo kuramya no guhimbara. Igihe cyose uzosohoka uzobiryozwa. Amen. Imana yareba ikareba yazanye visa kuko turi hano saa twari tuzoje n'ahandi, tuzoje muri Amerika, tuzoje muri Canada, tuzoje Burayi, tuzogaruka hano. Benshi ingo zimaze kuva muri Amerika zizi Kigali ni nyinshi cyane, bari mu kwikubitayo baka abagore ngo babananiye, ngo abagabo babananiye, abana ati tuje kurera abana muri Afrika ni sawa isi akanene ni gitanga. Ariko Imana yareba kwangoma ikabona mu rugo rwawe ni kwa Ebdedomu, isanduka ry'Imana ryaraye isanga Ebdedomu n'umuntu uba muri mu kuramya no guhimbaza. Isanduka ngiyashike ya misa n'inka igeze mu kibuga cy'inka, harimo igicaniro munka hari iyo zitashe zigasanga habakotsi isazi gutya tako izama izikamwa neza ituje iraryohewe. Isanduka ry'Imana ryashyize kwa Ebdedomu risanga kuramya no guhimbaza. Icyatumye iremumwe ni ukugira ngo imukure mu rubyaro rw'abahungu n'abakobwa baramya Imana bahimbaza. Haleluya. Imana areba kwakiriki afite ubukwe bwo kwakiriki. Umunsi w'ubukwe bwanje Mazeze yavuze ijambo rikomeye cyo kintu zahora nkimushimira. Yaravuze ngo ubukwe bwa Cadeau ngo umeze nko kuvuka kwa Yesu, ngo ni nko kuri Noel umunsi Yesu yavuze, kuko habaye umuriro bene wa wundi, kubera nyine urumva twagaza tuzi Bujumbura abantu bose uyu muntu azoshaka ngo ashake bibi kintu
cy'ikintu kiri aho cy'igitangaza. Haleluya. Ubukwe Imana ngo ibirebe kwa Yosefu, kwa Yusufu, isanga abana umuco wabo no kuramya Imana. Si ugutukana wamuhimbiriwe ese ba umwana w'imyaka 3 aza tukabana ngo numuhimbiri. Azanaka agira amagambo n'umunye umushi abikomora abikura niki wigishije urugo rwawe. Haleluya. Niki kiba mu rugo rwawe, niki kibi wawe, niki wuhe mwuka icyatumye ikurema. Impamvu nini nukugira ngo umutima wawe uhore Imana nibirebe ibone ko habamo ubuntu bavane. Hari umugabo umwe ubuntu kugirira umuntu ubuntu. Hari umugabo umwe umudamu yaraje babadamu abantu bo kwibarabara, umuntu ugowe afite abana 2, yari afite abana 3, yari afite umwe ahetse arwaye, abandi 2, umwe amufashe gutya undi amufashe gutya. Ubwiwe yari yambaye nuko yari ameze. Abana bararwaye, ahura n'umugabo usa n'uwishowe usa neza, yari afite imodoka nyine wihagije mu biribwa. Ngo amukubita amaso, araza wa mama aramusaba ngo amusabe. Umugabo aramureba amugirira impuhwe, aramubwira aramuti abana ngo areba uwo yarafashe ararwaye ahetse barya 2 yarafashe mu ntoki kandi bazababyara ntibaza bareka bazama kubera ko buri mwanya bayabyaye ntazi byanditswe nyine intege nkeya. Ngo amurebe amugirira impuhwe, aramuyama mutwara muri muri farumasi, yamamugurira imiti, warangiza kumugurira imiti amutwara muri restaurant, aramugaburira n'abana, warangiza kumugaburira amutwara mu isoko, yamamugurira igikapu cy'imyenda, warangiza amupfunyikira envelope y'1,000. Arambwira ngo mama ngo genda Imana kugirire neza. Umudamu ararira, warangiza arapfukama aravuga ngo ni wowe Yesu abarokore baza bavuga ngo ngusenge. Umudamu arimo kurira, ni wowe Yesu icyamba ngo ubuntu bwawe buzoza butuma abantu bavuga ngo ni wowe Yesu. Kuko Yesu ntazoza ngo agaragare nkuko kwa bishop, azoza nguko kuramya nyako birenze ukubeya adukorera munani bikabyutsa amarangamutima. Icyo gikorwa gikora umudamu ku mutima. Umugabo aravuga ngo sindi Yesu. Yesu ni wowe ayampaye umwuka wo gukora ibikorwa bisa nk'ibyo. Voilà, nguko kuramya Imana. Imana yaza mu rugo rwawe igasanga watoje uwo muco n'uwo mwuka. Ni wowe Yesu abarokore bazavuga kugira ngo upfukame. Kera yari yavuze yapfukamye arimo kurira. Nguko kuramya Imana, nyakuramya Imana. Naho abantu bazababaho kino kintu cy'amaturo kiba kirimo, ugategura umwaka ugashira uri umushishe w'Imana. Abashitsi bakaza, abapasiteri dufite abashitsi. Nguko kuramya Imana ngo yashatse urubyaro, impamvu yaremye umuntu ni ukugira ngo imukure mu rubyaro. Ufite bene ibyo bikorwa abantu bavuga ngo ni wowe Yesu, ni wowe Yesu. Mubwire ngo yahise ndi Yesu, ndi intumwa ya Yesu. Amen. Uri intumwa ya Yesu kwisi. Nguko kuramya Imana, nyakuramya Imana. Kuko mbabazi yakoze kino gikorwa twese twamushigikira akabona Imana muri twe.
twese uko tungana. Ngo afite indirimbo zitana zosohoresha kuwa mbere cyangwa muri kiriya cyumweru cyangwa muri kuriya kwezi. Twese uko tungana uw'ibihumbi 5, uw'ibihumbi 10, 15, w'idolari 50 kari zaje nazizanye. Naziteguye navuye Kigali kera naziteguye. Uw'ibihumbi 50, uw'ibihumbi 15 twese. Nguko navuga ngo mfite bene nguko kuramya Imana. No kuvuga gusa ngo mbabazi umuntu ufite impano twese tugaragaza ko afite impano y'Imana. Hanyuma araduhamagaye ko turakandagirana akabura n'amadolari 300 yavuye mu bantu 1000 bateranye ngo baje nayiha ntayo rwose. Imana iri muri abo n'umuzigano barya babyize Yesu gusa, ariko hari uwakoze kuri Yesu. Ntego yo gukora kuri Yesu nguko kuramya Imana. Babazi nakora igikorwa nk'uyu umwana wacu kirike ubu nakora ubukwe icyo yacanje no guharanira kwanje no kumugira inama no kumubwira ngo kora gutya nagutya nguko kuramya nyako Imana ibishaka gusigikira nguko kuramya Imana. Haleluya. Ngo yaremye umuntu umwe kugira ngo imukure mu ruzaro rugira gute rwubaha Imana. Muhaguruke dusenge.